Letinye tetisebenti tasesibhedlela sase-Barberton tikhathatekile ngekuphepha emsebentini. Tibambe umbhikisho egedeni lelikhulu lalesibhedlela tenta libito lekuthi kuqiniso tekuphepha kulandzela tinsolo tekuthi kube nemadvodza labekahlomile lahlasele ngesikhatsi basemsebentini ngelisontfo. Kantsi-ke tinyonyane letimele letisebenti letibambe umbhikisho titsi letisebenti kubite kutsi tibaleke tiyobhaca ngesikhatsi kwenteka lesehlakalo. I-gangsterism ekhona eBarberton isigcine isingena ngaphakathi ihlasela abasebenzi. So abasebenzi bakuthathe emandleni wabo ngaphandle nje ko-organizwa ngomunye umuntu ukuthi abasukume bathumele imessage emphakathini ukuthi sibe ngabasebenzi ngaphakathi kweBarberton Hospital size kuzosiza umphakathi, kodwa sicela ukuthi singavictimizwa umphakathi wona esize la sizowusiza. The hospitals have tended to be a crime scene, and this is not the only event. It used to happen even in the past. So we are resolute that without the safety, improvement of the safety here, workers will not work. Tikhulu tahulumende eMpumalanga tisiteke kakhulu lesehlakalo tathembisa kungenelela. With regard to the issue of the hospitals, we wish to put it on record that following the meeting that was held on Sunday, it was agreed that there's going to be 4 extra guards with armed response placed at Barberton Hospital over and above the guards that are already on site. Kusenjalo tisebenti setitfole kwelulekwa ngekwengcondvo. Time ngalelithi angete tabuyela emsebentini kudzimate kulungiswe letinkinga. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eBarberton eMpumalanga.